Kinausasunong kon nongra lumorbo akan reutrek yayong arhajar arpun riau kilalap ikamen diap jang kawe kalong kemia na kanalaum kabahap apdeng kan nongra lumorbo lapalang. Kat kum kucing itu kipulet lalap ikan kemet diap latap popok kepala plastik lagi nong snong kibala pentip marmar sikibor kiberi kimi. Kipulet kilawan poi sikane kejaka bat sedang ya kejing tokit kebabniat. Habagrani kilat patai kubor superintendent kipulet ke district East Khasi Hills ubat Vivek Siem Uliyatho balayo agri ka kubor ng ginong snong jungkatan. Kat kum kijing tokit barang sedang la suba bakanie kamet yap kadai jong kakong Elina Pawa kamalay kundai sem karta kamalaja na yang nadok arpo tre urber. Kakong Elina Pawa kadai ginong snong kanong tamay laujin rio bat kadai na district West Gentle Hills. Gibayang bahasam jong ni kabriyo kilapoy ru siya kani kajaka banirap hagaban ito ekamet. Dapat kita gamet Jenny Grims banle ek postmortem nagbenta bentip ya kadaw basisha jong kejengklap jongka. Kipulit kila pentikena bagani ketika company ap beriau bat kidang penlong ya kejing toket ke babnia halor kania. Ini yo buat ni nak sedang ni tapi tetap ni bah kedan kini gamet apa ketika gani ka sak no buat ni di hari kata kita wan ni nak buat ni key officers ni. Tadi suspect ni homicide case but ila suban boleh ungkap. Saat mata ikan dia tu, ada berklaim demi kemetnya diketahui. Ila dan kibahia dan ini baja nado ka putrik tu Brahma sih. Keteng di Kongheli Dapwa, respon saat aku jumpa saat peri aku jumpa baik nasional tidak West Gentle Hills di ilaja nado at putrik pat ni suba ka din bodi juni bahi basam kita ni sa lara station girls preg sepai ban mungkin identify net Pembalak tenis ni katanya kena tak. saya kalau dan pelat posisi ya kata ini lah ban petikna dia lah dia sport itu Kalau konsep ya kemet ni soba ya. Song harta kabar ni kadi Indonesia. hoi la song sa bodi hi la te bodi ketika bodi plastik kaba si kami gini ki ba rak kurier hari ini sisa nambat miladon katukan ini sakiru kiba lawan cepat pan ong dia kata nambat miladon sekali ki sebut rupan kedau ba lesi dari uni produkti dan dari yang mentahi kat ba patun tikna daka investigation di nimlawan patai susho ya kan di dari ni subajur uni belakang shen but hadian la ada postmortem but ki baiki la yo ki forensic reports tingin kamla patai syai menno kaja umno kaja but nei kada ya ke itu tu jong ni no penyap ini dia katakan man kata ngir ngapain dia katakan iski